Khuvela tual thatu no pangber te zinga lang phangat no panlai tanga rung sen no aya rung dum ngai natlat anule pa aya abial pa thisen ngai nami mimak sak tak mai thang tu Jasmine Richardson chanchin kan in haudo nani. The sunburst flowers calling on roses overdue, but Jasmine Richardson hi Medicine Hat Alberta, Canada apiang le Celia nani a. Unaw pani ania ama hi upa zokani. Anu le pate hi Mark le Debra Richardson ani a. Jasmine naw panlai hi naw pangtedang ang law takin soinuam takani lova. Anaw panlai tang to midang lam takani. Anu le pate le anaw mi pa Tyler tenen hian lim taka chenghaw angin langve ngei ma se. Jasmine naw panchiat lutuk are chanti a hian ama dang lam riaw na oma. Akumural puiten korfwa le rong sen naute an ngay nat lain ani ero chuan athim lamangay natlat may arwal puite anvenga mi te chu thian ko mahlim taka anom lain ani ero chuan adu ve hau lova chu mai baka anu le pa te thu a oilo chhotan riaw bok school akal pui chen te chuan an hlau thina ain chei du dan la rong dum lam ler ani boka ama en ringot chuan mi te chuan kum chia po an ngai lo zirtir tu te poin a che thin dan le ain chei dana an hawangai renga no pangdang lam tak zong ani ngei mai Jennifer hian kumsang ni paruk January khan kumsom ni pathuma upa Jeremy Alan Steinke tonga anin ton na hun po hi punk rock show ngatani Jeremy hian amingai nat zong takani thu lo shila an in kom chhota zela Jasmine hi kumsom pani mi lekani angin kumsom ni pathum laya upa Jeremy hian aril ru ni dan po a shele Jasmine hian ngai na chowa adu ve ta em mai le ngal ma se anu le pa te hi chuan an du pui ho lo Jeremy hi ami zial hrichia lo ma se a upat em awang he ni pakhata a thian te tak ngel pui nan du pui lo mi ku thlak ching takani baka werewolf kum zathum laya upa ni in a in soya midang lam takalo ni ve reng boka an pani in gothic lifestyle nun pui tapin rongdum lam an ngai na a chedang dai thin takan ni ve ve a in tong om reng an lo in tong po ti la kan soi swal kherlowang baka Jeremy hian thisen bur te a khai hi a or renga thisen a chilmi thisen ngai na takmi ani Jasmine nu le pate hian an du lo chhotel tel zok le hala Jeremy mi mak takani baka an fanu alano pangsi an in hu chu an khap tatlat mai ani heta tang hian online in la in be chhota zel thowa vampirefreaks.com account an nei ve ve a heta tang le Canadian chalai te war next rupia tangte an in bechin he pecha hian kumsom panga chin bak in sign up phalani lova Jennifer hian kumsom panga angina in sign up pa ama account a pecha hian runaway devil ti ada ngatani Jeremy hian nabial nu no pangte chu achung te pon andu puilau ti shema se bansana tum ho lova bansana hnekin Jasmine rilru he tumin an pani omdun theilo chan chu anule pate chi anni thu ashil arenga Jasmine Jeremy atil em tola chwana laupom thlapa angai dana po anule pate hian an pani azalen taka anuman phallo chuan engtika ma amidu le atil tak Jeremy chu anei theido ni na shelo vai khat phe chu Jeremy chuan Jasmine nen online na anin biak lain he thu hi asuya tum kaneya abultan na chu anni chu ka thatanga nangne na cheng dun turina topang ti ani thu chawin alasoya thil athalo chhauzel Jeremy hian Windows Live Space account ania chuan thumak tak tak aziak li a engman shelo anarin dan mayani mani man sialutuk na chuan ani chu ati boy zowa an shoka zaikadu ani an la in chirang an om lo huna chuan are to anga an thisen chu an hlan nge anga yang ti te siaka chuan he athu soi hi ti hlotlen nge ya tumbok April ni somni pani kumsang ni paruka chuan Jeremy le Jasmine le an thiante mi tlemte te chuan movie an ena an movie an hi Natural Born Killer ti ania he film hi mi pahni no pangte in mangai takten nom chen nana mi an tha wak mai chung chang ani a an han en zo chuan Jeremy chuan Jasmine le thian te bula chuan
abial nu just binin chuan anti ang chu anti ve nge yangai thu asoya tuma anzwa don lo ni Jasmine po hi khovel laka athinarima abik takin anule pate laka amidu ber Jeremy laka dashan tumtu te chu Jeremy chuan aril ru a hne to boka anule pate chu anuna boy na mai ni lovin alim na labau tu tia angai makto heiwang hian phubalak ngei chu adu ve ta boka April ni somni pani tlai lung chia thak takalo thlengta dar khat velani a Jasmine le Jeremy te chuan ahun to ni in an shia an cheta Jeremy hi ache masazoka Mr. le Mrs. Richardson te chu an in ground floor abeya avit lum ve ve ani Jasmine nu zok hian thoma shia da wangin in hnuaya achuka hei Jeremy hian alo beya an thoma hian an pa zok chu zuk chuk vele in screwdriver mangin Jeremy chu abeilet ve nge ya ma se an fanubial pa nun rong tak chuan an nun na alata ve ve ani heti live hian Jasmine chuan anaw room alo pana anaw oma chuan alo vid ve vak vak bok apian pui unaw pa nge kumriat mi lek chu anaw hian thu soi hnung ber chu kalawani kalanaw panglutuk thitur chuan ti ani a Jeremy chuan abial nu nu le pate an thito ti ashiatin abial nu bola chuan a han kal ve a unaw pa rok chu a han zai bel vele a Jasmine chuan anaw chu anu le pa tel vasilian tura nu chia chu adu lo ve tlatani ti chuan rang takin an poi khoi na mun chu an kalsana restaurant an pana rong taka achung te an tha aveka tangin darkar ni em po ala liam lova lim takin an amduna in chirna an nei heklo an kuta thisen kai te helo ma se an ma nia ngong om ve mi alo atuka chuan Jasmine te ina anaw Jacob chian pa kum ruk me chu Jacob akom tumin nakala tukvera tangin an han en chu a chian pa nule pa te ruang chu amuta rang takin atlan ho a anule pa te shila police te an kol hal tawata pubarka kumsomli pani mi pi debra kumsomli pariat mi le Jacob kumriat mi te chu thisen tam tak nen anarwang chu police te chuan an ina an muta a police te chuan an ina han en kuala chung kut hala kan muta a heta hian Jasmine omvela wa tian shia a ma se Jasmine thil ti reng ani an ring phalo an rin dan zoka chuan he poi khoi tu hian a kolani an ring zoka ma se an han zir zaw dewa Jasmine te skula an kalta alokaran han hon chuan lemzia kalo oma heta hian Jasmine hian an in chu anule pate lain a hal lai le ani chu abial pa truck lampana atlan lai alo ziak an huta heta tang hian mi bo case atangin tual thatu arin hlet case a in thak ta hok mai ani April ni somni pali kumsang ni paruka chuan investigators te chuan Jasmine te ina tanga kilometer za sumnga vela Jasmine le Jeremy te chu an muta an pani chuan Mark Debra le Tyler an tha awang chuan manan ni ta a rang taka custody a shwayan ni heti live hian police undercover an ti mai police tak tak ni ma se police ni lo anga chele police form po halo hnena Jeremy chu a in puang pala baka he police bula hian natural born killer movie a en tole tolo te zota love story chaberani ti te in alo soivela case akal zela kumsang ni pasaria chuan Jasmine po kumsom pali alo ni to a Jasmine hi thiam lo chan tirani Jeremy trial lambe thunga chuan kumsang ni pariat November first degree murder thiam lo chan tirani a damchung tang tura ti ani a kumsom ni panga liam huna perol chuan achuak thei mai thei khati lai khan Jasmine kha minor alani a Canadian law wangin kumsom cha tang tura ti ani heta tanga kumli hi psychiatric facility a oma kumsang ni som pakhat khan psychiatric facility atang hian ron chuaka a hlok pui hle ni a thudona ni bok athil tia po a in chhir to hle a expert te chuan a in chhirna le she omati na hi adirani lova atak nge yani ti an shebok Canada a mi pakhat aya tam tha chungchanga thuboi nei to tu tual thatu no pang berani a Jennifer hi khovel pum hwa po a tual thatu an man no pang ber te jingami ani
kumsang ni som paruk me ni rukha anu le pa le u nau te an tha cham kum som le kar ni na chi ani a hemini hian jasmine ni po azalen ta a anu le pa le u nau te nen hlim taka tur kha ama amal takina in siam ta ani ni da thar ming thar nen ahun mang chho vele chandona kumin kumsang ni som ni pakhat hian kum som ni pasari mi alo ni ve der to do na ni chu